Sa bloggers na mo kan kwase asɛm no sa Kwadwo Sheldon ne Kwadwo wan ne oba na oka no ene za akwa na ohye money no wati ase wo ni made ekwa ne kwase asɛm sa akwa na ohye money wo ni made efa ne kwase asɛm ne nsamfom mo bloggers atale a mo hye kra ye mane wati ase e free abroche de ba ha no ade ntia na mo mfrɛ no sɛ no ye kwase asɛm. Yes, asɛm kɛse about na Frank kɛse abusunya isi amu kɛse ade Kwadwo Sheldon Scanty Bigscout na Prempe any other bloggers omo etu atwi mo kai TikTok na obeka access onya two in fact was start revolution obebo government official Ghana government official bi onya two obebo obi etu akuntu bi na mo nya careful because ohia wa obekun sa guy man na some kai this year on just Scanty no Kwadwo Sheldon mo na Bigscout Media mo beg kan mo adwen kire that guy man no ono so aba reply o mo nyina obi odi na tembia no guy no aba reply I Penyah Bigscout Media mess was say need you over like video no other about subscribe button so click the notification icon no latest update na better watch their mama e will comment section mess was over so no I share video for so anya bi ahwe etiri yanka me share last week ni mo adam bro video ka tell say one TikTok be we ga lie I say me here analysis na kwaro ni o ye Ghana ni but oni Ghana ha o ye Ghana ni but o hwe places your one near the kind of confidence akwan de kasa near the and ba na yentiment na I can boldly say only Ghana ha. Well, say those are neighboring African countries. Be no say be Togo na Burkina Faso na or say these are neighboring African countries. Ebu ba ko no shena or ye das or ye these videos edeba abontene. Government be kan say we starting revolution. Na say onya two government official here whether MPP whether NDC pure be share bia no be both two akum. Chale me ameti anu se me nya sika ya me chaban ni pa biara. Me tu so me abaini pabiara revolution is saying abdu mamu ye jumo TV stations any radio stations ya muna munhwe mu nso yi na me ba mo so say ye mba mo so kra me ba mo so mamu ye juma wa aban mu ni ya munhwe mu nso yi mamu kita car number what I say car number plate green number plate munhwe mu nso yi aban cars munhwe mu nso yi afi mamu kita red number plate muni ya munso munhwe mu nso yi maybe chicha munia seka ye be shikas ni ya what I say and afi so so amowo ye friend say Parliament House Electoral Commission Bank of Ghana mo betuma abo aban bia ni ya na sojafo mo so samo cars no so segu abonten okọ be ma camp cars no ma sense ho no say ye takes taxpayers money and amodo ye buja mo abanyama what I say o papa ye soja ni o mami ye police ni o mami ye police your friend say o papa ye police o papa wa aban mu nti wo fi say wo de wo ho atọ ye si dan what I say o daka mu what I say nti ye asema ye be ba TikTok ye be kan what I say o kan kwase asem o ba comment section na o ba kan kwase asem what I say and so me taxpayer money what I say bibi biara me to bia yate indirect tax what I say Charlie forget me pa seriously nti sisi ano asase mi a ekoso yi na make say sisi ano ye ba mo so full scale attack if what your friend is saying abronika assembly say if persuasion fails force must be applied ya kasa sa amuntie nije for Nigeria for abaha what I say kasa se munye yin say munfie yanso na to abama mo na yanso ya to na mo na mudidi mu hu yi na mo yere na mo mba mo deda de cast fine na mo kasa nsama ye kan kwase asem hwe na me ba be kan wow, we juma or Ministry of Finance, Ministry of Education, Ministry of Wine, all the ministries we have in Ghana, Ministry of Tourism. Obi anhwe ni musu ye, green number place bibia munya munhwe musu ye. Muso amoa aban munia no judges na lawyers munia mu ma metwemu mbako. Ministry of Finance ni Ministry of Wine, any head of ministers munia mu metwemu mbako. And afi so mo amoye juma o finance in Ghana forces na munia mu metwemu mbako. Mo ma retirement. Ebi mu ma mekura egwu ko mo sha asase ne mo papa kra no. Almost still mo ma metwemu mbako. Akwa we ko ni social media handle edin on the TikTok Kwame Nkrumah the second just ni din on the social media app no so no Kwame Nkrumah the second it don't know Nkrumah the second the revolution obey side revolution esa apa Ghana hebi obey ku betu abai na mamu agu amane ni abrepa emoya this video no KSS ebe reply no others Scanty no nuamo ko share dem mo ebe kan wa dwen kire ga aman no people, there is a problem. Problem there. That's the problem. We are in the building. Ghana police, ejuma apai. Work don't come. Work has landed. Yes, work has landed. And with this one, we need the Ghana police
to work fast, ASAP. Swift. Because me sitting here, my life they at stake. Hey. The government workers, journalists, police, soldiers, and you watching the video. Who are these niggas? A video is trending on X. A full-grown ass man pick phone like this. He said, "It be my data. It is my own data." Wait till this. Joe, we are not safe. Why, buddy? No, we are not safe. Oh, my nigga. We need Ghana police to work as soon as Swift, possible. my nigga. Like The military, everybody for wake up. Because right about now, the country is not safe. I am not safe. You are not safe. And we do not want another video of him apologizing. No, we are not going to take it. Oh. Like you pick phone, make a video almost 5 minutes, threatening everyone and insulting our leaders and telling people to go and do the crime on your behalf. When they do the crime, they should go. Let them hold you responsible because you are going to do it. A country called Ghana. This name Lewin used for the movie, it be prophecy where God give up. Because how can a gentle, like a youth, my nigga, like, calma, like, calma, like, Bigscout na prempe. Ebe can be chire no. Your mra e wo manim. Iti ansa na wo de camera besi wo so ababegi kansemfo no. Aya na wo huru se e kira asem no e yisempi. Dise obe ho memasem atwe camera e de esi wo so aya wadwene se wo kan bi o kan wadwene because say ye wo kabi mamin kabi a menua sabi na wonim de wo ye. Wei ensema wo kan enye kabi mamin kabi o. We yenya so ne mu se pe ubo se wo pa achew yenya so ne mu ya chini se pe nu ahya se no pa achew se wankasa yi wankane yi onya de no ekotete eye amanyekuo bi achi a ubo se amanyekuo na chi empanimfo akwakobo ne chi dom ba we wadi wo mu nyina atem wadi NPP fo atem wadi NDC fo atem wadi Ghana police Ghana army kesi wadi wo bi atem obi nim de ha brantie no kese ope baabi akwakoda keke ope baabi ope se hand dan e wo ye ensawom ema ne keke because se wadwene ye adwuma pa won sori anopa entreten obi owo mani Emma, many other bloggers join the conversation. In fact, omunyina ke kan omadwen e kire no demo akwa ne pa na ebraso ese ono so reply wo mu obi bia la obeka na adwen kire da gama no sa reply omunyina Mpinifo mo MPP ni NDC munia mu ma metwem baako mechecha munia onu kwa fanye MPP ke NDC ni fanye nya so mi minga mo nyefe kumi ni nya so mi ekun ye navy ni ya Ghana Gold Board Ghana Cocoa Board ke minipo electoral commission all necessary in your Ghana government hospital in Ghana okay northern region Accra Tamale Ridge Kolebu 37 munya mu ma metwem baako nyefe nya so mi nya gbe ne many at retirement omo ma call retirement what you say mama soldiers so ma call retirement wa dan for soldier for na kobo 5 what you say and na face so we go to manya asase into one case to asase so ona oyere no mba na nanom umu a metwem biom and na face so your friend is saying mo Cocoa Board Ghana Gold Board munia mu ma metwem ba ko electoral commission Bank of Ghana what you say munia mu ma metwem ba ko what you say and na face so say no GFA mo amonia government appointees munia mu ma metwem ba ko GFA National Identification Authority munia mu ma metwem so ba ko nyefanye nya so amye kumi all ministries in Ghana what you say all securities in Ghana prison service what you fire service whatever service customs what you say munia mu ma metwem ba ko retirement on duty not on duty non-retirement still uma metwem nya so nya toto nya gbemi na anything adentia if you senka osem hu nyansa what you say say sa nyama na ye krakra ni nia de ba hanom no what you say am enjoying your taxpayers money no
mo ne mo yere ne mo mma no mo na mankasa mo enjoy masa se utie me na so papa wa aban mu ma me wa aban mu a wo ma me twem what you say wo papa wa aban mu da we wo waye police waye soldier we wo waye fast waye customer we customs we wo waye deba de edeba in the government sector what you say wo ma me twem still Ghana Commercial Bank we wo ma me wo ya aban nipa what you say wo ma me aye sa japade na ma wo enjoy what you say wo ma me twem biom what you say Yamane yada so krakra de ba no. Eto de bi a China eba what you say. Eba be fa nyama no. Other countries omo ba be fa resources no Africa ha. No ma ko process no mu yo no ma ba be den. O ma ba be ton aman what you say. Into still nyamu ma me twem. So wa ko retirement we wu kokra wo aban mu na we wu kokra wo hye wo ndam wo asase ase still o ma me twem what you say. What you say mpodi o ma me twem kra. O ma me twem kra biom what you say. And after so muye juma court Ghana Gold Board Ghana Cocoa Board judges lawyers munya muma mi twemu mako wasia for mo amako retirement Ghana Cocoa Board Ghana Gold Ghana Court oye lawyer oye judge what you say o so ade wo court oboa still kwa ma mi twemu e wo honom what you say obi ama mi twemu mako obi ama mi twemu biom afi sa bloggers na mo kan kwase asem no sa Kwadwo Sheldon ne Kwadwo wan ne oba no ka no munia mu ma mi twem mako what you say ene za kwa no hye money no wo so ma mi twem what you say wo ni ma de ekwa ne kwase asem sa kwa no hye money wo ni ma de efa ne kwase asem ne nsamfom mo bloggers atale a mo hye kra ye mane what you say e free abroche de ba ha no ade ntia na mo mfre ne se no ye kwase asem abra ye wo resources no wa hanom na wo so mo process ye bebi adwuma mo mbebu no mo nya wa hanom eno de mom blog mo nka ho nsem wase ase na mo meche no okase so be revolution mo meche no nsamfu ansase yesoso ma mi twem wu ne nsamfu yi wase ade a wo hye nsamfu we a me hye nsamfu we nsamfu wase ase ma mi twem biom ena na nsamfu akwa me nkuma pese nka oyi free o me papa a me na me tosumi no pese me bia be de me be yi free o ena na nsamfu wase ya wo nsamfu ase mo sa dada mama ba foyi mo ma mi twem biom asia men kwankwate so de hye white na o say a video bi na wo san so tela pass o ma me twa so tela pass aden la pass abeka nya bro no I for say obi na wo scan no kwankwate na cantonment obi na wo scan no kwankwate Chasaku obi na wo scan no kwankwate Islego ana obi na wo scan no kwankwate Regiment State o ma me twa asia o tela pass o se bi kwate la pass abeka la pass o skakura say sa Chasaku ni sa nyama ni mia bibi e fine airport o skakura say no one open o tena la pass ubeto ayen share by force so so got now o ma mi twemu biom wasia wajimu o ha small boy akwa na o share white unyi e de camera si so ubie wa no kasa fon ene wo master boje se no wasia no so na ajimu o ha wajimi te se wo a abuwa ene onana kwame oba be de ho madina market wasia ade oba madina market anya ade na oba beto oba madina market anya ade na oba beto fe na efese bia ohene ba ade ba de na opese oto Kumasi a otumi nto wo hono what you say be den oba free Kumasi to no aba Accra so ba beto ade ene nya fe na ma no ma oba beto ade o madina market ade nto no nsi ma beto na da for so betumi di etiri otumi so Accra se emba meto ma no oto ade nya onto oba de ma mi twemu wasia o say de ankof etumum nyamu ma mi twemu nya betemu ma mi twede ko wa ukro say be skeleton twene kra de ko wasia timifuo aboa asia ma menka chop se mo fese bia mo ma me ne mo papa akwa aba muda na se mo ho atoma masa ye ho nto yi hu ye ho nto ye kra asia fo esa kama musem kan semfon blog na mo ye no obi anu ntia obi nyesta obi nyese ni embeka blog na mo ye no mo me ese ne mo mbo musika se ne da account mu mo mbo musika ni entie musika ye sen ene da account mu mo mbo ni entie kwasia mo blog na mo ho ahye na mutu bi di asesa ami twem wase amafo ho nsem ba na monka obetwese kan na hwan be o ma mi twem benie wasia wo se police for Ghana for so o ma me twebe sore abowa na ade akwawe dia Ghana police service at military service at Ghana force as o ma me twe service o ma me twe no papa true service wasia twem biom se mu ni ma nkonko bisa we sei ye fa ne santweni Jonas na Kaventila monko hwe me die mu mataje om chale monko hwe se ma me ka kire om mama nchrew se unim me president brekope me ohene ya ahinim kwame nkruma ahini obi o hye ne mama echi o che ne mama se na mwa ha no nkonkoyi no ofanye onodi ye dwane ma no
wo ba mentre kwa me ko nye nipa bi akeke awo mo ma na hu no saa no mo ma na hu no saa no ahenche hye mo ma ne sei me na medi na ade me na minim de ewo mu boga enzema hanta ho na me machi free me na na ba ma odi ade ye de na to me ma hingwa si osisi a onye hene a undi ade ontumi nkwakofa ugura ubegu ya wa honhom sama wati ase amo bata hinsama chi wasia wati ase ene na meme de ba ahensama ye de ba be ka constitution ye de ba wuli Ghana me ena me ba be ena me kwa me kuma de second no me na me se no me na me di na de enya kwa Captain Smart ni ma me twam odo de na ma onom se kwa me kuma recognition ni na me igboki na ade ase wati ase kwanyo kansala wanya abotre wati we mo mo ye nkwala mu nim de ekọ wasia Ghana go baba pa be hwe market anom be hwe sunsunsam drivers for sunsunsam market eto sunsunsam ama for yusu who ka so biara na mo na mo keke obi me leader te se me wasia awu ba be di amanfo who ka so leader who ka say keke wasia maga we ye fene se masa me yo hini o ma men kan kire o me yo hene wati ase na kan ni takra de sipon me yo hene wati ase media de ye inem nyankopon fa de ba national ne continental side wati ase me otumfo hyamase okuapeman hene togbi afede yagbon wura ohini bi ahye me mase enya onye otumfo a eye sika kokko na sika kokko ashatin redi kumase nkwa na ewo wati ase ewo Africa ania na osa wo ba Africa na wo ba be bibu Africa wo ba be manfa hundie wo ba be ka bibu fom nia man agboma na chese wo mwan ni esonkro na kwa me kuma ka kire no ya ka kire no wafa anya asem onu school sem no di sin ani so wati ase school sem e no di sin ani so ya ka kire no wafa na adwe ama wati ase ba nim me na medi na de wo ho me madwe me de madwe ama chale boga hwem yi ohini bia ye wo mpena twem ade ahu sam yi eye nipa nsam te se Yesu Kristo saa wati ase ahom fa ni nipa fa saa na ye ohene ase demi god bi no wati ase nti meka se mecha nipa ti mekum nipa e wo se de mimi hu no esura usuro mimi ni se esuro no saa Ghana police mbecheme military ma mbecheme ye cheme kura ma de die kura so kura media de me na me president of Ghana me fa mi ndi agro wati ase forget MPP and NDC bi oteso omu ne omu a metwem mbako wati ase nyankopon nam efie nkonya so e na ode ye de opeso ye de ode ye ene ne kwa me nkruma hini no the whole Africa western region yen wasia nurses ne doctors phone ni omu ga so kra so omu na metwem biom o government hospital bi o Ghana wasia oya ma menka cho he ene ne wati ase Yesu Kristo su osun ye oye nipa de ye komo de nibu fun ye eni nipa su na ne honhom sem so betumi no sa na ohini bi atie wati ase so onye ohene kra na egu nsa na se yesi ohene kra sa honhom ne bruru mu ohini bi aye wan susum sem ene honhom sem eden abata echire otumfo bitumi beje ne mo ye ne nsa se oye ne nsa se Ele wa gala ayo wa gongro gala ubeto achire wa adwen ama me e wo comment section aha Penyah Media akra